ka office jongka General Manager District Commerce and Industries Center Ribhoi District menta kesengi jongka arpukandai tarik jong ubnai rempang araja arpsau kalapli ya ka exhibition ka ba arupra jongka district level industrial exhibition araja arpulai araja arpsau ka ba arsengi ka balawsdang nadu menta kesengi batkut lasai kesengi jongka shitrik ubnai leber araja arpsau. Malayo ban penlong ya kaneka exhibition haplau jongka school Moonlight English Secondary School Haberni Hat Ribhoi District. Hagane kesengi lai basibun ki jingtrei kti jongki nyongseng kam na Ribhoi bat ki jingbam babang bat ki jan than kti na Ribhoi District bat ladonru ka jingpen le ya ka jingpen rung kerteng bat ka skim PM Vishwakarma. Hakane kesengi lawan bandon rengkat da uba sustenance sotun ubade UMLA jongka jirang constituency kumukongsan ngangta uba IZ Reng ubade Deputy Director Marketing Commerce and Industries kumusembut kongsan uba Eric Calvin Bikar BDO Umling CNRD Block uba HD Cruz General Manager DCIC Nongpo uba G Langsti Functional Manager DCIC Nongpo ki kena pule jongka Moonlight School ki paitba nalor kiwe de. Ban penitna shishu hakate ka jingyalang ki kena pule jongka School Moonlight kila penbernya ru da ki sur jingruai bathiang hakate ka sengi. Haba ai jingkren na kalyang uba sustenance sotun ula penpau ya ka jing sngau kemen ya ka jingdap jongki stall halor ka jingyo ya ka jingtrei shitom jongki breu ki badan shisha ya ki sapshna jingshna shushu ula ong ba phidei ban pendan kam hok ya ka sap ka ba ublei ula ai happy bat ban pendan kam hok ru ya ka jing ai jingyarap jongka sorkar lengba jongka DCIC. Exhibition kaba arbu pra akaba kilaidon lang hagen gapor ngiwan hangne bangin saki ya ka jing trash tom ka jong pi bangin i ya uso jong ting trash tom ka jong pi tingi dokumen aba ngi ba kini ki stalls baro kitab daki tiar kitar lengba ka jing trash tom ka jong pi de ngangai scam ba kene ka jing trash tom ka jong pi kadai lengba kajirap jong ki officers ki badan aka district ke DICIC ki ba kasokan nakapor sikapor kajuay ka encouragement omtang ya ka way ka groups hena ya baro or ki individuals ki badan ni katakasap lani ki balaban perform magani kini kejuk akaba
ngili bagi kam di jam kalong kebae ado kata-kata penginyawat tangi kam sorkat Henry lingba kasab kabau play ulai kerpang yepi dari Bohai District ke Jungi kalong ke District kepala ke District kepala Kerpu Kerpang lagi pai habaro ki bensa ngiyo ya ke Jing Kerpu bat lingba ke Jing Kerpu kabau play ulai kerpang yepi pindon kam hok ya kini kasab kabau play ulai yepi kesorkar kadon men-support yepi lingba ke DCIC ki schemes ki prepare ki pamapi pinyo pi demen sim ya ka kabu kenang ba ka ai ka pamapi pile na ka benta kano ka kam kanlong ka banla ban pin mentoy om tang na ka benta jong pi hinrai na ka benta ka yeng ka sam ka jong pi hi bro ko wei sipun ba ki long kme kirang ba ki kun samla Kibadon ni kasap ke per la kalong itu banang mentany ito banang mentany krea banang mentany ikiting tan ki per la balong ki long kumi ki bala mentany jan ki per ngilai i ngisaki ya ke district ke Jungi kalong ke district ke bala pau bha kedeling ba ke jing prestom jong baro kita ki individual langba ke jing tresdom ke jong pi ke support ke bama pi piyo ke balala ban penpau si ke pertai ya ke jing don ki materials ke ba lingba ke sap ke jong pi kilong kumi kiramba ki samla ki bedon ha ke ne ke por ki bawan mansaki ki bawan menedon mencalang ngangek scam ba lingba ke support ke bama PPO lingba ke DCIC ke sorkar ke laptha ke lapli ke la kalenti na kamta ke jompi ke kabu ke bama pilayo banisim wan nim penlen ai namar lada bama pidon ye ke sab kapa pila ban kentiu ban yeng hala ki jong ki kejat kapa pila ban kentiu yelade daga sap kapa kerpang kapa mapi pidon ki materials ki pa mapi pin penmi kala ban long ba ke society ke jungi ke district ke jungi kanang la ban pau ban kiu habaro ki benta bat ha ke jokopor kade ke jing mentoi ke jong pi ke ba mapi pio Ngali ki jing than ju ki jan ki per ki ba represents ya ka culture ya ka jinglong jang ka society ngili i khamtam ha ki programs ki ba per ni ki nong mi khmak ni je kandu abang election ki programs ki ba per na khamtam constituency ke jungi ke de ka constituency ke ba la mix like kle bun ki judgment reu tingi day kinong India taga bubura meki ki ai ki jing ai teng ki ai ki jan ki ba maki ki than te kasap ka ba ki panong song snom ki long me ki don haga district ka jungi ki don ni ki jing than ni ki jan kum ki rendia le ni ki jing than ni ki jan ki ba per ki ba kila ban pinya yo but hakini ki time border ngalongi ngatai borok ki saki ki officers ki bedon hang ne ki saki lang borok video ri saki kata bagini ki asamis khamsha ki khamya yo ba namar ba ka quality namar ba ka dor ka jongka ka khamduna but ka jing itana jong ting time jong ki brio ki jongi na ka district ka jongi ye kirendia ka itana pahado kata-kata but ka quality kalong gaba shongdor hado kata-kata penduk ru ye customer inong kie ti jongpi ba hang tu kin lam ba kin siam ba piyo ru ye galat ye gaban pen bahai ki
Ikin saat bayi sipi bagi kuat kawalong kumta iem hagajuk ka bagi ong ka customer once kamu kejing kuat jong kinong tiet tingi haban ya mir ban pendiang ya kata laban don gi kuat ya ka bakhamrit dan ka bakham wandur pat kumta tertiki yo ya ka la ka platform gi ong ya ka bagi yo ban penbaha ya kijing penmi kijong ti ibakum gini ho sedang nang ni na district yo ya ka la na gawai ka snem sa gawai pa bat gidon bun ru ijat exhibition gi bakum gini ya gi balafat terteng gi babun jat ngiyo aga district level gi department ru kisat hot na ga bentar industries ratumjo ru aga state level kamu tahu bungi tendu gi district pat aga nongba laga nong hasilong bat hawi nang tangi set ha ru hindai mentah hang Delhi ya ke Pragati Maidan la penbahaya ka bat ngim kami laksu lakat tu kan isnem na banta ka Indian International Trade Fair ka bajulong na duka khatsau tarik November do apunyo tarik November man laga snem kaya hi tang man galiang ga sorkar gajongi namar pangi hapan pendit pendiang gi jingdon kam bat ngim don ke permanent pavilion ke pabiang di ngi kami yo ni simenta hindai idon gi wei pat ki fair Dangsian ke pra atui terik yo manisim mental kata kemudian utsar akaba ke presiden badan burong Drupadi Murmudi ke penlong ini ke program nadu ke atrik ufat bertengkut adu laipui terik umat baka jelam meklaya jungi ke yo ke slot ke pra adu atui terik ufat bat layo ban simbentang tu ha begidon ban lek ban teni ke demo ya ke skill ke jongpi kampang di batai bat ya kan ni lajiat di bor di bahalor bat ke NEZCC kayo ya kapan yalam miti agak yo ban peni handicraft demo nang taban peni ke bam jong ke jela ke jongi bat ke bam yo ya ke karudish ban peni ke besien nang tai ke choir lani ki jingruai ki jongi bat la yalam ya ke kidis corner choir bat kumju ru open ke jingsha tradisional dah kejing syak uang gala. Tika ni kalong hatian balajiat taki bor bahalor bataga lalong daga sorkar jelahi baru kowe bagi yo ban pendep ya kini ke kam. Kalong we ni biola ki babun ki bentai ki ban yalam ya ki entrepreneur ila bandon ki mengenai itu kejing yalam setelhi ka penos batamai bakwa sedang ikut business baper jongki tengah kermen banang Nisha kemat batkum gini ki exhibition ki nyarap ya ki aiman si mi ki kena samla jungi ban wan kemat ban play ban yeng hakla haki kejat lajong ban sedang ya ka business ban te ya ka livelihood jongki di tangum tahi ngasikwa ai ku blay sa sisin ban ngakermen ba kanega program menta kasingi ban la shairu kanong ka bajok ti ublay ko kuy pi baro blay shibu layak dimension sedang ni pelong support apa-apa ni pelong sponsoring betul kita lihat di CEO itu kita khatam ke muslim di ladi di sini supaya dan saulak terkenan bala saya si CEO po berniru dengan begini ki nafsi berta ni kinya la punya kia beki maka kasih sepamhe ni begini di panwan ke organisasi ini ki industrial exhibition Kampan ya ban ailat di beliau kita nak stick jom bapuni le kisah pengundi ikam gila betre maka kalau mereka compete per makiru kalau bila bersama kita ramah bab kita berpenduk saru begitu buan lapor distrik strategia kamu ilok kamu berkilah berkam perjalanan di kamuti hari ini exhibition bentar kam lelaki kalau mana tiba-tiba Iran gawe ke program tadi PM Besma Farmers Team. Jadi nak pertama di dia stage di senang kebetulan mana dapat bertiga rumah senang kampung kira rumah senang. Dan CSC ni tali hari ini untuk kamsuk dan dalam